Ngiyakuvusela ke lamhla ekseni kuphina kuphi lapho ukhona khona ukupholena leliphuba lelihlelwe uNkulunkulu ukuthi uve nangu umlayedo wakhe lo shumayelwa ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD lo muhla ke lisomvo tinge22 enyangeni yeNgongoni eminyakeni wa 2024 lamuhla ke umfundisi Chris usifundisa ngesihloko lesithi condzisisa luthamvo ngendlela yokubuka kwaNkulunkulu. Amen. Uvula ke umlayedo wakhe ngekubase Efeso 3 verse 19 lithi ke livila uNkulunkulu yebo nekulwati luthamvo lwaKristu lolwendlula ke konke kwadi kuze ngicwalise ngekuphelela konke kwaNkulunkulu. Amen. Ngithanza leliqiniso lekuthi ngesikhathi saKhisimusi labanye bakhuluma luthamvo bathe sikhathi sekuthanza lomunye nalomunye kodwa labanye ndibenda sengathi bayati ukuthi luyini luthamvo kanzembeleni abadi laba kuvile ke nalabacondzako kubeketelelana hayi luthamvo kucinisela kulukhono lakho lekubeketelela labanye kuyimvo lenhle kodwa akukameli kuthafesha ngathi kuluthamvo lokuthi uyabakhona bamva akusho ukuthi uyabathanza. Ngisho amaJuda abanebulukhuni icondzisisa luthamvo. Ingcomvo yamJuda beyilikhuni futhi ke lenye indlela uNkulunkulu abengaphola ukuthi bamnake bekuthi abanike lo mthetho lomkhulu ningaphinziseli noma nibambele bamfana besive sakini emacuku kodwa niyawuthanza amakhelwane wenu njengoba nithethanza nini ngingusimakathe. Leviticus 19 verse 18 wathi kubo thanza amakhelwane wakho njengoba utithanza wena kodwa umumvu ungamthanza kanjani makhelwane wakhe njengoba utithanza yena nangabe angakucapheli ukutithanza yena. Lokhu bekungasiyo incazelo lecacile yelithamvo kodwa bekudingeka asebende nabo kusukela ke kulingaphandle. Ngakho wathi kubo yenda kulabanye njengoba ufuna bende kuwe ngemva kwesikhathi baqala ke kusebenzisa kabi lokhu. Imvotsa beyingathatha umfati walenye bese ithi anginandzaba na ukwenda kimi lokho lokufunako thatha lo mfati wami losihlophoyi. Kodwa na efika Jesu waveta luthamvo lwaNkulunkulu ngendlela beyihlukile wathi kude umuntu lonelithamvo lolukhulu kunalolu kuthi imvotsa ingathela kuphila kwayo ngenxa yedihlobo dayo. Johana 15 verse 13 wabakhombisa ke luthamvo ngendlela yekubona kwaNkulunkulu futhi akashumayelanga kuphela njengelithamvo walwenda lwaphatheka. Ungeke ke ukhone kubonisa noma kuveta luthamvo uma ungamadi Jesu. Nawuva nje umuntu athi ngeke ngijabulise wena bese angijabulisi mina umuntu lonjalo ukuthathela lokho eTestamenteni lelitsala kodwa Jesu uthi cha akusiko ngekujabulisa wena kungekuthi uthele impilo yakho ngenxa yalabanye kungekuthi wenda labanye bajabule ngisho lapho wena ungeva ujabulile. Kude luthamvo lolukhulu kwenza lolu kucondzisisa kwakho lokho kutakugucula impilo yakho yonke nekutinikela kuJesu Kristu nakulabo labafela. Amen. Kuchubeka nesifumbo sethu salomuhla ungafunda 1 John 4 verse 7 kuya ku10 noma kabase Roma 12 verse 10 noma kubase Korinte 13 verse 4 kuya ku5. Amen. Asisho ke nangumthandazo kanye udawusha emva kwami uthi ngemoya nginekuconza bobandi beluthamvo laNkulunkulu ngicela luthamvo lwaKristu lolendlula lonke lwadi ngithanza labanye njengoba Kristu angithanza tendo tam tichutshwa luthamvo lweqiniso futhi ngisita labanye ngenjabulo nelivelo ngilandzela sibonelo senkosi Jesu. Hallelujah. Amen. Ngiyathemba ukuthi i-Rhapsody yalamuhla uyijabulele wabusiseka beyisifundisa ngelithamvo ukuthi asicondzisise luthamvo njengendlela yokubuka kwaNkulunkulu. Hallelujah. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yingosi yekuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi Nkulunkulu ngiyakholwa
ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu ophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yokuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti-ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku-7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti-ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yamaqiniso lomuhla akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvulo ehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.